Ethiopia ikaba nayo igiye gutangira imishyikirano hamwe n'inyeshyamba za TPLF. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yemeje ko hamaze gushyirwaho itsinda ryihariye rigomba kunoza imishyikirano n'umutwe wa gisirikare na politiki uyobora agace ka Tigray uzwi nka Tigray People's Liberation Front TPLF. N'umutwe wahanganye bikomeye n'ingabo za guverinoma yagutse ya Ethiopia kuva mu Gushyingo mu 2020 iwushinja kugabo ibitero ku birindiro by'ingabo za leta. N'intambara yageze no muri leta za Afar na Amhara kugeza ubwo hatangazwaga agahenge muri Werurwe. Dr. Abiy Ahmed yabwiye inteko ishinga amategeko kuri uyu wa kabiri ko hashyizweho komite igiye gutegura iyi mishyikirano. Ati ibiganiro bisaba akazi kenshi. Hashyizweho komite ari nayo izasuzuma uko ibyo biganiro bizagenda. Yatangaje Minisitiri w'Intebe wungirije Demeke Mekonnen ari we uyoboye iyo komite ifite iminsi hagati y'10 na 15 ngo inoze neza ingingo zizaganirwaho. Imirwano hagati y'inyeshyamba za TPLF mu majyaruguru ya Ethiopia yatumye benshi bava mu byabo. Imiryango mpuzamahanga yakunze kuvuga ko impande zombi zakoze ibyaha birimo guhohotera uburenganzira bwa muntu. Amakuru Mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uradutera inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.